Naamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya na milendana kana live topic timbirhi yo sungula yo beni Mayengani zondhi and then tlhela na yin'wana yo Mr Boss dyahisa. Yeah, and then yo sungula then kan addressa mhaka yo beni Mayengani zondhi or any other artist. I think it's very very important ni endla video leyi because swin'wana ndzi langusa no va against yena mhaka to lately the video dan kan ti creator la swi ti komba ku maybe nhungu zondhi or something, right? Yeah, so leswi ni nga ta ni kha ni hlamusela in overall u kahle kahle ti-video laha hinkwato leti va kha ti endliwa ri ka channel they can go against an artist. Sure swi ta oppose loko mo famba mi kha mi languta kahle list leyi mi ta swo loko n'wana ti opposena or ku expose Mr Paul kun'wana vo Prince Rhankani kun'wana vo Dr George Rimani kun'wana vo psychology like hi leswi ti-video ti va kha ti fambisa swona mhani ni yimi na artist yo kahle yo karhi va ni kha ni yima na mhaka hi leswi swi va kha swi endleka so loko ndzi ni vulavula hi mhaka yo karhi swa ku mhaka leyi ku va ku ri yona leyi va ku yi kha yi ri ntiyiso leyi va yi kha yi address-iwa ma vona nyana ku fana na ti-video ta ni nga ti creator about Benny Mayengani previously as you've seen loko ni kha ni expose leswi ni nga swi expose ngongoni loko na laha ka mhaka leyi abuse of power because loko va ze va ku a nga postiwi on any work ka any online platform leswi va nga va fika swi vula leswi swa va zamaka ku vula ku like a nga ha vulavuli no vulavuliwa leswi va vula swona so swilo leswiwani swi address kahle and I've guided YouTubers or va lava nga na ti-Facebook way forward hi yini. I think mi ta mi twise mhaka leyi so in overall swilo leswi nga na traffic loko munhu a fika khandziya ti-video i ti-video leti nga na conflict xikarhi na beef loko mo kha mi languta line ya ti-video ta mina leti va kha ti postiwa to tala ti va kha ti ri conflict related or swi na beef or controversy or something hi tona leti vanhu va kha va lava tona n'we vo tala leti mi lavaka ku na vanhu vo tala va nga tshama complain ka channel ku mina ti-video ta mina ti focus ka beef ni report mhaka yo conflict. However loko ni le na positive a va nga yi ka tona vona a va ya ka ta beef so beef hi yona yi vanhu va yi rhandzaka swinene so ya ha ta continue sweswo so a ni ri ku yi address mhaka leyi ku hayi mana swi loko va ni kha ni byela artist yo karhi for mina ni kha ni yima na mhaka so ku expose like or ku oppose na to endla sweswo because sweswo swi endla ku channel yi nga vi biased ma vona yana a swi vuli ku na n'wi zonda na hi favor music wa yena Benny Mayengani and also other artists. Yeah, so ka the second part da kha vulavula hi mhaka yin'wana ya Mr Post so ku na this post leyi ni nga fika ni hlangana na yona leyi mani ka News 24 yeah, like to be honest for once like a ni ri sure ku misalo i Mr Post like before ni hlaya ku tsariwa ku yena a ni ri sure ku dyona ni hleke ngopfu loko ni hlangana na post leyi and I have to admit ku ni hlekini swin'wana ni hlamari so decided di fana na Mr Post di langutiseni kahle di langutiseni ta fana straight exactly the same. I'm not sure to be honest I'm very very sure hi yona kumbexana Mr Post hi ngo swi lavisisa kumbexana va makwenu ku va fana va heta lava loko va fana very Thokozani Khumalo hi yona very Thokozani Khumalo va fana yin'wana leyi image va fana vanhu lava va fana swinene a ni ri sure ku dyona loko at the first glance. Yeah, to be honest, this was just for fun. Go on and something of course ka video nyana go at least yi nga heteleli on high emotions. Yeah, sweswo if mi nga subscribe anda kumela mi click subscribe.